Reverend watinda. Watindila ku. Tunasiathi ngai ni museo natinda nesa ni museo chumwa ni kiseo kinondo bandu beto wa mananja niko mananja niko ba mupakani wa Kamba na Meru ba mama wita wa ana buwa modi farm bandu bawe twendete muno naendete program na sasi onde atinda ambite muyo bona sio mbua na ndambie ngukedi na sio sagedisu na pastor wo we I see wo mana wo kwa moli na ndo aingi damatala aingi pe kanisa wiba akadiloni I see kadiloni pe pastor wito wa Timothy na ni chairman wa DCC Yesu ona akiambia ningo keje muno nasi nduye nesa ni museo nitungia ngai mubya nundu wasi aisema itu nundu wa kunyuba Thambalala itwike bandu bo mutene kumani na family mwenye tawaya muthiani muthiani ni wa Kateta chief Kateta ni wa Mumandu Penina mambio twikite nesa wenda sio mbua na maundu ni maseo na ndi twase Yesu na kwatenda timo meoka no kila mundu twakomanane nake embia twene hindi musia isia waitu ndiendo kukelia ngethisi ya mwiai na ndiasa karibu Thambalala twenda ni imwe kubika mumino kilio ndukabi nyewe kulio na wiyigwa jigite tumanu patu iwe taisito ona yuya kwetumanu Muswahili aisie mulizaye simjinga kwa hivyo ulisa ana tumanu hata tukasungia nanga nukwikanesa atwetete bana kituni chake bisikila no season yo na Veronica this is our season ya uteli ando mangai yes haya musiaisia ikulela winayo kana undulo kwenda kutawani mutai wito bikia na utuma ndino namba ile itatu kenda imwe 5 na tukoza tikwata Makulyo maku ni ukula ni tena wiba wena uo ni undoiba wena uo ukwenda kutawa ni mutai wito naende tuweza tisungia Makulyo alamu ende na utuma kwa ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 haya umwaite niko na miaka 20 kwa ndoa na bwanangu ajawai kwenda kwetu ifanye nini ndi aumenita medi bata biemwe kwanza ndatu mutiluta tsongitwe kule bwa au bima ikwenda othi kwa ibetio kama ile kuikara nikendoga zaidi ati ukwata Makulyo ama nda miaka 10 na miaka 5 na miaka 50 na ndadi kwitu thina wa kai ni kwasiuma ni kwasiuma maundu no you overlook Ndwithi obwikitwe ni ula wendo andu masia at love is blind. Ndwithi you are blind. Akaingi matwawa matai tayari kutwawa. Aikengwa ajikiwa box ajiwa kwitu kwe matangi nga kwika nga utwa college nga usomethia aikengwa nasema believe matakenga nitete mundu bukatwa betikila aikengwa na etikila na yu etikila ndwithi maundu alama abata mailite the mad discuss ye mayebanya utanamba ikiwa box Yesu nundu kwe maundu walite kwamba kwika mume wakwethi wanu kukwenda na mwanganyo nuku kwenda kama ni wambeta etha numbenda kwanza kuona wazazi wangu nundu tena mundu walite twa wanyinya nethe mataoneka ona kitu ike nikila mukita akibindu kila andu makita akibindu mwana keni wakomana nake nuku kwenda na nukwenda mutwane ata na ukomya na ata na kuitabithia na ata na kwika maundu ala angi onthe ilo kwasya ningu kwenda kindu chambe mutiani wambeni nienda uone thea kwa na nyakwa umatabia kila twikitata kila tubangite na wa matabia nienda wambe kunenga nembui cia theo nienda kwambe lilwe kindu nikenda ngitwawa na ngisia ni manyaye kundu wekiwe kwitu yuthina waka ni makomania na ume ilobi mayuka kamu stay no isia ithwa no ikomwa naku mundu ayokola ayami yokomia kwanza ndiza kwitho no kathiwe kwanza watu ikie muiyo na yukisana isu ilie muiyo ni wali kwetio muya ni mwende kwenyu kuni ngwasi aka please utane commit mundoni no mwiki ya mutiani wasindu numbenda inye ndikolea na ningu kwitikila lakini nduke wambe ona siyo matabie lakini nduambe kwika na oyeka na wamina kwika maundu asu nye na nenga no nesa officially ni kula we nye ni thani ready kutika buka wako eka kwa nangi webina ndui paya none na maundu maya sele mundu na siana itatu
ni watu yuko su watu miaka 20 sina pesa umetwa miaka 20 na mume ndali ko na nde undu waika miaka wa 20 ndati ndio neno wansie na labda na masia aika kusia mundu na miaka 20 in marriage bona miaka yake ni more than 40 nikibetikima kina tumeenda kutwawa nundu etha kana kala kuonika miaka 20 baye tumetwa miaka 20 bayo ni mwitu wake nukilili otwawa kana ni wambie kwiba kwa hiyo akaunwa ni mwitu wake enda kwete ndio ila kila kile cha mukamba mwitu ndaye leo the wanyate muthe kiuko teke kidogo makosa sana asuni kidogo na nyua ume please watu amwitu na ni wamwe matele muke na ume kontwe kalando maneti ni mwitu asa no uthio kwa muo okula muka umite actually kikita wathimo etha nuenda kwa kube ukwa mwitu waku atwawa enda kwa muka nenga ne kila chailite manyika enda withie lesie wasie ni afford ki na kendi afford mutwano ni witikila actually mutwano wa mukamba wi laisi muno etha me mutwano wi laisi muno ni wa mukamba nundu mundu muka wa mukamba au wanambu itatu na yati wana ila ile na mundu muka atha wana mbu itatu na bati wana mbu ile etha atwika mundu muka wa musiusu na mutu anoso ni laizi na mbu isi okuno yoketia mundu mbu yuketio katwa mbu ukamanya mukoushi watu kamuka waku indi ukambi otwa ile inge siangazi na isu itwika mundu muka asagwa akezazwa na mwiso ko ona ko yendala kwasu wewe ave manurati alilie pembu itete yana thatwa itatu ndatela kuno wambo kwiko kicha mukamba ukasembi otubuli akatweka muka waku na ke muka wa twa yamba ikana no bostare uyamba ikia biti kindu kithele kikwe nikenda muyendesha maundu wangi nundu nyendisia ya mundu actually nye Veronica mwana akwa ndikwatiu mundu ataa ikabandu ala waendete kwika no reverend ni ukulia hivi pa ko none to kumitani ukethia mundu mukanuni watu iwe ni telemia kana ito telemia nundu tuneiwe ala matathoka kwaka na matathoka kwaka mwana muoni matelemia ni watu iwe ni telemia kana watu iwe musiwa matelemia nundu ebidate ne wethia atumia kwanza mundu mukanda twa musiwe mutumia akekala miaka mingi hata twaete mali kwa mundu in fact atumia ni mapushi ya muno bebinda yu kibeti kikatwa wewe andikala na mwana ndese kwa ndikala na mwana ndaendete kwa asuna atumia lakini oyima itweke digital igulu yakwa thiba no pe mundu muko kusisi akethia nyeni ni ciende ciana itatu mume wakwa nditawitha akwetiu andu motite metha makwetiu mundu muko ndo sukuma twake ukutaka no wake ukuthukuma aketight na imambia mume ombesa yani aimu panga nita wewe waendete kumuthea kumbe mbesa na kila kitu chonde na idea si umekula kwa mundu mukono kiu ni kitikilitwa kwa mbaya mukamba na ni wild sio mbua ni kutavya nawe sweet talk koli akaingine wa manendia kwa yasi akamalikile ikundini mundu andika tuwilani na tuwila tubesa abitha ikundini akwata na ikundi baya ni noni ya kutokitwa ngakwasi akwatana na itundisi kibathuka na jia pesa siake bau na aini cooperate muome wake nundu iwetera muome waku akauthe maybe ndesa kugwa ndesa otonya kiu na yo misinde ya kiyo kwatana ndizi ni mbaye jibeleti to jikwatanite ni ndi lao na mbaye ndizi na ndiye mbaye ni mwaka wiba ni ya ekie ukwatana undu jithi kwasia muka kuni wangu asia mundu mukamui amandhanzi ya sionthe tula mundu mukani na mwete wa ndimo utho wa kitheka Wili ngala awasi akukua meiyo no swania undu tonya kwika nundu kwangeleka ne siana siake ni sisobikia kutwawo na itwane na ndei saithiwo ikachathi cha siana siake kwa kutaithi wana chathi kwa akanimadi kila ikundini akanima mandie mbesa sio na amanda mbesa sio ndukeke tola mundu muka wandangwa wita wandangwa asi anu kwigwa mabati asumakwa aume mayendete nundu weko umume nuku sionzuruka withi ndwe nawo ndwe nake mwini cooperate tawo kwika ithitu no yambia kwa seno wendi ongasia ithitu we mwiki ambesa mubuko we muthime ya suti we muthesia nikenda mwende imwe ndukaende we weka ugasia no kukana mundu chuti suti ngasia no eni chasia ipo ethabe asia imebo kana ala mebo we manicha nikenda we thie kindu kidito mama manito na cho lakini nowe na nyini no nyaka mekito na chathikira sinseo haya twende. Mimi nimeoa karibu na nyumbani na mke wangu anaendanga kwao kila wakati.
na nikimwambia anakasirika, nifanye nini? Alama twanite bakubi na kwa mukai mekiata muka matinda mandete mandete ngevi no mume odhigo bingo ya mbui na no mume odhigo bingo ya ngugu kuko na nyinya aliko di lobi ngania uka usisie musi we utayozie bina utayozie na ndeto ni asiati musi wenyu we need mutai muka waku na tawe nundu unake mundu muka wokonda kalumya musi wae mamu etukwitikila kutia kwenu onetho twaito bunge itini ukatia kwenyu kasenena atwa wana ninati bisa ulumya musi wako koni wangu asia mundu muko enda kutawa nawe mutabye ndukanoe manda mutaye kalendi nake manda na kila kingi amuthonua na momena thina nuna mmayale kya mwitu yake akathi tondu nani ni barebeka ale choni ya labani ewa mwitu yendo kethwe nyawa manyinya wa makumi kundu makingili no sio waku imesia mpingilo kwa alama kumena kuna unywa siai onaethwa mwana atwa wa 18 please mutaiye kale kwa nundu nyeni swania nyeni twetwe basa lakini ndiye ndete ni kimanyiyo chotinda anonekete kwao kwitu nililikananye na twana harusi ninaamini almost 10 years ndathi kwitu miaka 10 yathela ndathi kwitu odangevi hapana sikuwa naenda nasya kana keana neza kuma na kana kanene niendete ngakeje mami nila nabikie okuni no waiwe mbui nundu nigwa muyo mwi na ndo wethia yenda ukabikata kumbona ona kautibas yese yendo ni mola wanikana yele watindania na andu ni maumanyia na ndwethia mayuko telemela na ndwethia andu asuma kutwekithisia pathai kwanza ona witwa ukewa nduka tute ukauke kwika yunika na kwa niza kwikata wali tomanenga space mundu mukombi thukesi nikenda wabika kwenyu kwa nyaku nethea kuma kautelemela makasenganya ni wabika ona mumaketha mayu miss mayenda wuke na mundaiya yikata yiluma yikala koni wangu asia mundu mukosu nukwenda kutawa na asia yasume na problem itamutai tabya mundu mukosu pamona kumuboya namba tuna ntu kunenga ya simu twende na unena na batoneka mutumia usunu amandoka sehemu bandu basanga na bau akaka na utoni akaka nundu kwa mama tena utoni ethape no tenyi nasia watu ana bakube manda kitheka bandu basanga uthiuka tweku nikenda utileni kitindo kiki lakini ethape no tonyi indi bamando ndu utano yuko mundu ume utena mbesa kana balawi no kitheka kinene na kuya si masi ini ngundu zitesa wane wa kitheka kinene bakube na bubu na yuwa ini ngundu yuwa ileta kukuania nisi no kuana se ukathika hambu kondo kwa sanga haya ni kwa tena mwendele utende kasi ya isiati dhini wa kilungu cha Thambalala kaitebe makwani mabiasala na ende tisi okeria Musia wendeni wa kilungu cha Thambalala na kilungu cha keleta muthenya wo munthi ni kulo yiba kana ni undu iba ukwenda kutawa ni mutaiwibo wito kwethe watwendeye na kusungia Makulyo menu wala mwende na utuma thini wa namba ile 39115 ile 39115 na indi watume kulio kuwitu kwethe tutona kuye sungia kana ethani utona kutawa ni mutai wito haya mimi nilioleka kutoka 2017 nimekaa na huyo mwanaume mpaka tukapata mtoto. Huyo mwanaume hajawahi nipeleka kwao na nikimuuliza anaanza kunipiga. We pole. Ile ikata. You mama kamweletu. Pawe muthaukia kalata. Nila ukesa na mundu ume utenda kuotwa kwa. Petha bekitumi. Either musi bekibeti. Muno kada ni watu anite pe maundu kubitha nundu ndikuona mundu ume atwaibuka na ndwithi andendo monya ko mtu wako peonania pe kindu kwetie kubitha na chu kwetie kubitha wepeka lata ba upithiwe na nikutabia bakupa hii marriage actually hakuna ndoa hapo huyo mtu ana waste your time ana waste you kwa unyekeka ni ngutabia tanisi ya mtu anono nundu ikutethia usuwa mundu ume mwina miaka nikuma 2017 kaina miaka mingi no tonyo urikawa please hii ndoa itakusaidia na wa mutabia wenda kuthi kwa iliko kukona ai hapana
Yuba uba imutwa semba ukie ni nene tengase onaeka kutwawa onaeka kwikalani weba we ni mwanake otendo kutwaka koni uni nyakwa no ni thea kwa usingie kwa hiyo ndoa uni tusiane we uni yanko eba mwanake ndi kwenda kukonya mwitu mwanake osube uongo kukenga no kwetyo kukenga mundu usu de serious naku we kito kutumia waka kuisa soko nisibya umemenda awe kala soko kwa kuisa ebu no muwia na umanza yuka ikwithia bu indi musibeki betikikira ukende na kuija mboi na ng'ombe wende na kwenda kiwewe please. Mimi nimeolewa 8 years na sina feelings kwa my husband. Nilijifungua 1 month ago. Sijui kama ni kujifungua ndio sababu, but pia nilipata ana cheat when I was pregnant. Nifanye nini? Ndio kila wailete kwika mume waku no mwendete etha no mwendete penda hospitali anu ni matethe yawa actually sindu isio on the tether wokathi kwa andu meta wakaino ni matonya kutethe kunenga ndawa cia kuongela feelings kwi maliwa ilete kwa ya mongela feelings matunda nywa kiwu muno nisi kuongela feelings siaku thini wanini aya kila kingi ni nena na ni chawo nikethi wa wambili no ketha benda wa wambili ile kunywa ya family planning ile tusita contraceptives nyingi ni cia feelings nundu ingi ikenga hormones mwito ingi kapetanga that feelings dawa cia family planning I don't know unatumia gani kwa hivyo ni wongo asa kwe chungu seni chao no isi cia maliwa la wailete kuya na uithi wono daktari nutonya kutethesia na wenda ngutethia indi namba ndinenga nae ndungu nesi mutu nene lakini manda ni chao feelings sikwethe especially lewi iron kwa mundu muka it's very important iron yoneka nini matemani shindu sio cause kula chakula iko na iron rich in iron and zinc maliwa siendegwa ni kuya fruits uye kwa wingi nitonya kwete kiu thini wa mwini wako. Haya, mimi nina shida na mke wangu. Tukiwa na shida ya kifamilia hataki kunieleza, ni kukasirika na hataki tujadili chochote. Nishauri nifanye nini? Ni mke wake anakasirika. Mena thina wake musi mukandenda ama inena nise na mukulia kitao that. Juu thina wa mke wako na kindu kilita bitterness. Na kindu kila kingi ndaikea. Anachukua makosa wa mkoseye mwakongi sio ndewe so mkosea sio nde ayonkelania pamoja rithia ni mbumbu ya mathina na sindu taike nye kila tonya kukwia your family needs counseling na mukau no kunidi kindu kitawa the reference no kunidi kutangiwa nundu mundu mutangiye mwiya ino mutethe ya cia kwaua mathina matene nundu usu kuthata that when it means there's a bitterness in we need psychiatrists need a counselor amulingule mathinasu need abonye with the reference need kutangiwa na no need yokuita counselor nyumbani yako atabanie ni thina mo na indi kila kingi mandai obandu bangi bekibathukani bisi Veronica kwa matatu amka out na ni very important wekalle nyumbani wekalle nyumba ila ko manja muka waku wa mutwa obandu bangi umundi kwikundu ma restaurant kwi kundu kwingi utonya twa muka waku ukathi ukamwikalia ukamuya ngoko ukamuya kiki ukamwika mwiyo eliwe patena siana kaneba ni mwathina siana mweli bandu siana sitonyo yuthauka mutianiwe mwimeana mweli mukule wendao ya chau na kwete bawo je kila wikata wendao ya bebini mwendete nendo je kila wendete kuya na etha ni batonye kaithi wimwe nienda wukira kulakala wendete no onetha no mutethesia kumuthoya kau no emumalia na wa mumalia la mukwete kuya visa ila mukwete yangu kwino indi uyambi oligula ngo yao yake kulendi ni chao baby mbona nikiuthata mwikanene ila kwi makosa yundu mutu akwithina we mutu akutejao ilota thatite uthi ulingule ngo yako mukulie ni chao withana thina nacho nono kwa andu angi hot temper ulingule
na nutonya kumanya mapinda maingi aume twa omuka waku omuka kome kitandani kiki bathukani ukakombo nyumba bandu umwena ukakutri ni ku treat kwi ma resort kwi kundu kwingi kwa spare ombesa at times tikila ibinda ukatwa mundu wakathi or different place ni yeta ikibathukani thini wa family. Aya hai kibeti chakwa nikibataje langu enda ukoma nacho nakia kine kingulia unewe nu na kikoma na kaptura ila swimming pool na kikoma na kaptura ila swimming pool ni kata kuti naelewa but kula twa swimming haya asia mukamu amuya munenge amukula zewe newa no mandhai muka waku na thina mwa lingu la kiliko chake ila mwebana sia kana mwatwana ni wakunenga enesa aikie kunenga kwepata no lingu lo akili yake kama na thina wiba thina ni mo akani nene te mabinda maingi nkasa they are too emotional women are too emotional na women ni anuma keep ya files they are file keepers akama yekea mituke matinda amakuwa nite maundu maingi matene koni wangu asia ilingu la muka waku manyei kwina thina mwau ekubatea ki kana kuilia na mwaka ngimatabia nime aume maipanishia wa kwanza yako watu bisi kwa kama panishia aume bau amwika imwe na netwithiana nizo kama nwe na kuni walo diga society yo diese ninyo supati endai na iwe soso endai nongwizo koma nwe nenyu ni walola ni walola oka kama asia nongwizo weto ogalola nongwiza oga nondo endo byata mume ila wetela apya ekia mangi make nesa byakane wake walungala aimwe chao kiba ukikwata na moment tunane ni ebinane jitu azema abikabu na mometha make crazy ajenda very crazy pa ni bo with aka ona wenu kwata kindu chochote bakwata wani stress nyingi na nini wakani mama niye mundu ume abikaba uende ndenge ya reverse inde ile ni esomo bunyanyo nyiba kuni ongwasia akatafadhali tweke yupanisha ume maito nansi eno ila wabata mume waku with we cause mathina maingi jambe nuko sia mathina ma health problems mundu ume abatwambia either na mathina kila kingi utuma akwa atwa stress ndini wake kila kingi weta mathina ma bitterness ndini wa mume wako kuni ongwasia ati na choko chuna ko kinzande no kinenganwe na wa mino munenga nesa uyiso mu ya baby darling sweetheart tafadhali panungo sea no nena baloko seawa pandu botinda wibata mundu ni watu aiwe na kitumi kinene cha kutwawa ne bau paibangi aya mimi nilikuwa na bibi kwa miaka 10 shida ni kuwa kutoka mwaka jana niligundua anatumia pombe. Je, nitafanya aje aache hiyo tabia ya ulevi? Yani miaka suyo ndendo abandana mwe nyusa au atwa ndambi wanywe yo labda the no ndu nambi ya kunywa atambi ya kunywa tene na siombua mwana akwa au mengi ni mama tumamu kamanyo mono pea umejumegwa junundu wane ni the civilized members ayenda na mukachao ba maidi majika lagu mukainyusa akasota na kainyusa ainyo kilo kunywa bayende wo ayambi yo mudho ya kindu kita wa wine wine nutweka wine newe na chao wine ayambi ya kudho ka wine ayimanyigwa kabola na ninena ngitabya umengemea wona wamanyisia mukaumba nuo kamutiamba akamama nyamba majuma mundu muka manyisia kunywa nda bebinya kwekana noke ko ni wongwasia kwa sisi anambele ingeba kila kingi siombua kwina thine bindani yina mwisi aise wakwa ikundi ito sieta ngone mwaito ikundi ito sieta o enedisi siaka ma colleagues mwa komana mabash mama bash ile be komana makaya baby na shower na mainwa indini wa baby shower isu ndini wa mabashi asuna komana mena oki mena leu
mena sindu nyingi na mwaka nundu wake tindo kila mundu kutinda nacho ayambia kwemanyisia kunywa ingini mayako mana siathini makomana na chuo uki wibeba yitha yithini wayo ifoli ya uki peibeba yitha ya mukuku ila wemanyisia kunywa witha mukuku su ikwitia kunywa kila ibinda kuni wangu nena nasi ati it is unfortunate lakini nena na muka wako umwe ukitimu so natha nambithukise nesa na mundu muka mbithukise nesa nikana ukiwa mundu muka ni muthuku na kwi mundu muka onyusa witathia mundu muka wontho lo nyusa etha loose na bai mundu muka onyusa weshimia wanthini wa community actually ukini muthuku lakini nikaba wenyu wanaume mundu muka ombitwe nai na ndu isijila wanywa nuala usia feelings sia me nicho kubona kainge manywa ayambe umanga umeme muhimbe kondo mwe ayuke la sia kuku kwanze ona muko kainywa nze muhimbe mobeka yani wotondo mwingi wethi yawa nundu pena beba muthuku wendini wauke nicho kitumi inyawala miendo na mutabisi amwe mwana akwa ndukethi we munyui ibukuni ya nthimo ndukethi we mundu waka nundu besindu nonye imila andu wendi waka kana wendi wauke kuni ngwasia mundu mukata fadhali mamba bashi ya muthi mosi athisi akamuthi tani cia ina kunywa ngone mwaitu ciekiwe ngone mwaitu ya ngone mwaitu ngaenda unywa nundu mathi makwite tusuba twoke na kila mundu ena kina kawaini kuni ngwasia ukiwa mundu muka ni muthuku piu na mundu mukombe thukise tani cia tabi Yesu aya akane gwatie twabikiana kwigwa ngewesu na etha nunusa ekana na guobo ya ngai onenge grace na wise kitito kilotinda nacho nikenda withie ni wongamye musi waku na wetho ai mundu muka wandaia nesie sisi nethia akaingia uyu nimeunywa ni kweli akaingia ni unywa ithiwe ni ta lifestyle megweta andi sino ndo wa stress ya marriages kana sia life kana ni chao lakini o kitumi kiwe na chowe kiuni chako yakana noke ukana noke tabia mutese rono kwati hata Msiaisi nutonya kumbona anytime wambita kwaku ninguka nithani bombile wambita bandu popote I will come namba yako ya simu ni 0717292812 sio Safaricom namba lengi ni 0739999304 mwe ina kwathime na ikwikanisa mbite seminar mbite mawumba noni mbite nienda kila bandu bonthe nye nienda kile kanisa ndivye mwendaenda niite and I will come na ngamutethesia mumoni wangai tukwendete muno na wendo wa muyai na ende thino suisilite wiwa wi munene kuyundu munene kwanga there's nothing impossible with God tuikie ngai bamwe na ngai nokwika ona thino wa musi wako God bless you with na kiyo kisio muthaithe uninesa chuma kisio kubika tuko manengi kwendane kwa ngai chuma ni chukite asante aya mosese wili wona tunianza umande ndeno wa kilungu kitu cha umonde tuko mane wathanda tukite Thambalala nende oni tuko mane ndeno wa kilungu cha twathimwe kwambia saa ile na miongo ile cia kioko tiwane sano ithi wana kibeyo cha kwela